The group that's about to come up on stage today. E mihi nei ki ngā paua ko tēnei kapara ko Piata Morehu. Rātou ko Paora Winera me Anehera Otimi. E mihi ana ki ngā kaitātaki ngā manukura o tēnei kapa. Ara ko Khan, rātou ko Ona, Raukura me Cody. Tēnā koutou. E ai ki ngā kōrero e te whānau, ko te piki o te māhuri, tērā te tipu o te rākau. Ko ia tātou te āpōpō, e whakatiranga ana i te manamotu hake, te whakau i te tuakiri, te whakau i te reo Māori, ko te reo pau tāwhā e iri ai ngā taonga ngā mātua tupuna. Te whakamihi i te mana whenua, te papakainga, waipahihi tuana. Whakapai ake anga tōrero nei whakakairangi te reo. The items for today include rumaki tuturu, tihe uri uri, tēnei mātau te manuhiri, ko io te timatanga, tōku tuakiri Māori, ko waipahihi te papakainga. Ka pai? Rawe, wonderful work at te whānau, way to be efficient in your movements, finding your seat as quickly and as quietly as possible. All right, time to make some noise. Please do make them feel welcome to the stage. Tēnā paki mai, umere mai. Big round of applause at te whānau for Tauhara Te Ahorangi Teina. Whoa!